Leikhi Angathor, Remakeup the Ajawi Kamdaya Baubing. State No Shiri Festival Mayonki the Ladele. Northeast Research Kure IIT Kwatili Rungi the Lake. Documents Maka Zangari Kasingping Police Li Hamsang Kawai Atam Middle. Notum na Ari the Tangkhul Express Vipau Yang the Kalena, Aja the Tangkhul Express Vipau Chanmi Keishing Iwen and Nangrumsa. Shiri Festival Mayondra the State Shorkarna Panitwi Organizing Committee Kasem Jishat Haira. Yari na Shorkar Wing Ran Yaji Bakwilaga, Shiri Festival ga Shiri Lily Festival Kalagachi, Daraka the Kanghan Sahira. Darakana Angaran and Yali Zang the Kalay Akoka Itobi Amalis, Gala Minganing Pingli Mamia Kangai Pong Shokhaira. Kajo Tangkhul Ahovan a Kokasada Nitre Aka, Hiranka Mayonra Haiji, Shiri Lily Panitna, Shiri Panit Machimana. Hiwi Maramtli Baume Danison Payrain Rinsit, Jiju Shokta Gahang, Shiri Festival Nachiaka, Chi Kangarantli Governor Namrazang Ranmana. Kaso Shri Lily State Festival the Chiaka Chuivang Kangarantli Governor na Organizing Committee Kasem Ngayiya. Shri Festival Chilakayaka MLS DNWL Hetman Kala DC SP CEO Hibing Hilly Organizing Committee Kasangwi ka Kalat Kilay the Baumeji na Kanghansai. Kacha ku akawi panit panau kamayontli Governor na Ranu Ayarwi Authority Kipanaka Jitzumi Kawai Committee Semi Kawai Malay Managachi Hanga. Jita the Sauraka Jiva, Ku Akali Matung Makan Gaching Sara. La Gaikava State na Naranda Kaleji, Shiri Lily Festival Gachina da Duiza, Panitwi Aming Jane Dang da Mamashung Quicker Katana Bingli Mamia Kangai Pongshoka. Shiri Lily Panitwi Memorandum of Understanding Shoi Sagahai Lalaya. Manipur Shorkarwi Minganing IAS and Ashok Kumar, Tourism Secretary, Tangkhul Nakalong Hui Minganing, H.A. Shan Ngamaina Gideon Ziming Zang the 2017 Kum Me Darik Taraka Dang MOU Chi Shoi Saya. Shiri Lily Festival Hikum Kajida Tangkhul Nakalong Aina Shiri Village Authority Li Kangasan Leda Mayonra. Pandit Kamayon Abamji Shiri Ku La Ukrul Headquarters Mang Li Sara. Gal Shiri Lily Mashman Kawai State Shorkarna, Tangkhul Nagalong with customary laws li Kaya Shira Kachi Hikapi Haidale. Tourism Department we Aina Governor na Migashop Organizing Committee Chili DNL Mazangmana. Shorkar we Department Pingling Soda, Shiri Ato Aze we Hetman, Humbung Gala Hunpun we Hetman was Zangdale. La Bauna Kahang Taka, a Jontan Committee Chiwi Gazip Kareli la DNL Mazangmana Chia. Itum na Taipai, Ajahon Tang Shorkar na Larry Gashokli Shiri Festival the Ajawi Darik Maguda Panga Aina Habok Laka Maguda Tishat Aina Dang the Mayondra Gachihi Hanga. Maramji Works Commissioner na Mishok the Kahang, Panichi Wivang Ran Kawai Atam Sang the Malay Tugada, Shongfu Gasemji Katak Aina Kwikaho Luchi Hichishat Mia. Shiri Ring Road we kilometer Aka Gada Blacktop Kaham. Ring Road we abam parking bumpli Blacktop Gaham, Gala Ukrul District Headquarter Lila, Shonkar, Nala Gatagasem, Higatawi Ot, Sara de Hanga. Panid we Adam Jedarik Makutang, Jishat Kamina. Kachang Jang Kangaran Dargar Gasa, Nitrehi, Shorkar Nagatada, Shirot Lak Aina Hapdala Makala Zimikshomati Pangatang we Alongli, Maran Kwiki Kachikala the Yarina Kangak, Mamaya Kangai Lehaira. Ka Bao Sam Kapangtaka, Kachangji, Atum Namyon Gahaina. Ajawili Maningla Rakara, Karamli, Saki Kachina the Hanga. Ayakanawa Bao Sam Kapangti, Organizing Committee with Zip, Ranye Lyric Liver, Shiri Lily Festival the Shem Shok Tekuya. Shiri Festival Kachiji Shorkar Office Wishongaina Kaping Wikahaina the Bao Sampanga. Indian Institute of Technology Guwahati na Kare Northeastern Research Conclave NERC 2022 Rumigida lately. Northeastern Pumpli Industry and Academia we collaboration Matamai Kawai Ningrin and Gazipki Kachigasada. Research Conclave Jirakara Karam with Darik Makuda Kani we ain't Makuda Matitang IIT Guwahati campus li rungra. Ranye Jili Science
Technology and Climate Change Department gala Assam Department of Education tling shiklaga saki gachina. Conclave jila Northeastern States gala India we apam gala luiram ngadadai da we kathana kathama ping mi tingatum kada zangra da lately. Documents mathada magazang shijin gahai kari lokhui gahai pingli police na action mukhui rang laka ichicha na police station aina authority li hamsang khawai hang mathin haira. Baume bingli IGP tham thing sangwa na maram hi hang jithai da ari hon kari khali jungsang da khlei hi thai laga jizu khamina. Rida kari khali khamkhui khawai anti vehicle theft cell director general of police na semhai kasaji ot haupok li haira. Anti-vehicle theft cell jina Manipur we motor vehicles department ling san laga kari khali keng pingai na chiwi mi pingli la tu khui khwai sa da leida ngasangwa na hanga kari khali jangda khlai ping tu khui khwai ga sali ri da shok hai kari khali cases bingla yangsang ni shidra da hanga state ka day we police na summons mi kharalik le ya kacha date State kateli kari mang gahai lithui gahai chi Manipur li sampang phok haira da ngasangwa na hanga. Meghalaya Chief Minister Sagasa Cheidi Raimbai okathui na kanthui haira. Veteran politician Raimbai zingum hangchishat da chishat kahai saya. Raimbai na 1983 kum politics li zangphok da Meghalaya we Legislative Assembly li Congress Party we ne mingning kasala sampanga gala chikum Deputy Speaker sada odrang ngathamiya. 1993 kum Meghalaya Assembly with Speaker Gasala Sampanglaga 2006 kum lit Chief Minister Wapunga Arihon we Meghalaya Chief Minister Conrad Sangmana JD Raimbai Mawon Sagahai Gakhanang Contalans Pongshokka JD Raimbai Mawon Sagahai li Gakhanang Pongshokta Meghalaya li Gatumtang Wivang State Sikfu Adam Sada Mayontale India we integrity gala khokka gasali compromise malay by lak marada Prime Minister Narendra Modi nahanga. Aya Civil Services Day thang Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration mishokta Modi nagahang ngalay hi avaram na kare sada hai la karing gahai ping na sem gana gala Twitter ka khui ka chivali ngalay hi we khokka gasali machukta khira gachi hi Modi nahanga. Ijam jam bing we mirently pakamay khanga che khira khawai ningri naina civil servants bing na otsaki gachina gala shorkar li khanga so shorkar na khami mi sampang khawai kasali yari wi kachot mangasa pai mana shorkar na mida khaleji yari li paisor sampang sak phalung ki kachina da BM na hanga ta da thuk da yangwa shab da district kachivana zingkum makada phangawi ningrin yekshok phalung ra kachila BM na hanga Identified priority programs Pangagala Public Administration li Ningchuk Khamatha la Services Kamili Khamatha we awards Tharada Tharuk Mishok Haira. Itumi abamli Karesa the Northeast Beauty Pageant Organization NEPPO Sim Haira. Jiwingahan Kare Miss Northeast Rakara P Kachang Naklentli Rungida lately. Northeast States Jishad we beauty organizations being Marumkhuilaga Northeast Beauty Pageant Organization the Gasem Kasana. Atumna Northeast Bum we Youth Pinkly Platform Mil Gala Empower Saga Kachi Ningrin Kalena. Northeast with state level beauty contest li Khayui Pingjina Miss Northeast Kagapangli Wazanki Kachina. Jiwiti National Gala International Pageant Contest li wazang khawai organization jina semi mamanki kachina kakhane Miss Northeast ngahan je Sikkim li sarajia Miss Manipur organization we mingning heli laithangbam nagahang beauty pageant jina Northeast States Bangkok gasa khira kala chili cultural exchange la khira la beauty in the fashion industry la mathasang sakra da rindlai any BPO na hau phokli shinaw wi wang mang sa salala now the mere now we ngahandla sangra da ngaranta leya ngalay thari khangayat maramthli mijang sa da pichar sami hawada nungshong Khulen village authority na Tangkhul region WTR limaring gapagala makhamiya phongshok haira nungshong Khulen na nungshong khunawi kuchi Harveng thari khangayat maramthli ayin kala mashun makhui mayangla party akali mijang zangda chizu khami mi hawada nungshong Khulen village authority na kapishokka chizu khami kachihi Tangkhul region na ajakum tharau tarik maguda khani thang ngalei thari maram jiwi order shok khamili kahang na chia
kapit aina maring kapha phong ka shok chili nungshong khulen ta makhamya maram phechi thei da kahang gas kachivali hearing statement khui phalungra khu party khani li ngarai ka cha hearing statement ma khuila nungshong khuno wi statement version mang khuilaga nungshong khulen village li cross petition kala hearing statement wi chance mamila WTR na order shok mi ka haina ka chi hi hang nungshong khulen aina nungshong khuno wi thari li changjing khu wi AS ungnau yo zimik na theila ka chi hila nungshong khulen na khanga han sai party khani wi mangali zimik na witness chanpor khami malailak mana da hang nungshong khulen village authority na kahang tharzari gahai kharjan haveng go lamtup ji nungshong khulen village na tuishot akawiwang nungshong khuno li yer gahai na jitha da sada nungshong khulen na ajira shung da yer gahai harveng abom ji khangapai malailak mana da hangsanga kha nungshong khulen wi khuchi lamtup wi abom li nungshong khuno na harveng na wi thari na da leiha dar khara na da nungshong khulen na hangdalei maram chi wiwang Chui Adam with WTR CAO akana Tangkhul Thochan customary law gala gord procedure le matung makanda order kashok na da nungshong khulen village authority na kapishok WTR which is kami order chili nungshong khulen village na kalikhala honor masamara kachi waumalan haira maram hi kapong kapit chi nungshong khulen khuwi hetman LAW khuting ngala village authority with secretary J Ungmaso ani wi shoi zanglaka mi kharana 2018 kum Nagaland Police Inspector Akale Sagdat case li Tangkhul now zangda mi matili phatop red mi haira Principal District Kala Sessions Judge Gohima Y Long Kumar na Twitter khata kamili case jiwi prime accused Uringam Arshim Reli Zingum Tharawi wang rigorous imprisonment mi haira Gala Ali Khangaso accomplices kathum lela phatop zangki kachi adam ngata dei da red mi haira Inspector Neifrudo Metsoyo G5th Nagaland Armed Police Battalion is Zangda Pak District li Legasana 2018 kum pi kachang with Tarik Shinithang awi futsero bosting li wak vai Kohima we na zadhai laka hapta akawi thili lasumi aina zapami matak li awi angun samgapang na chia Maramji North Police Station Kohima na rukri da tukhi gahai mi bing chiwi tungkli ngapai kachang charge sheet thakasang na Accused being Jina Inspector Neifrudo Metsayo Sakatat Gala Gari Liga Kui Maram Le Zangda Tukuina the Public Prosecutor D. Marlemba na Hanga. Brime accused Li Kangaso Patop Zangiga Chigate Pingchi Rinting John Lunghar Woshi Borhosi Bozar Gala Anthony Gapfo Atung Pinghina the PTI Wipau Sampanga. Ladlishi the Ajawi Kamadaya Paubing. State na Shiri Festival mayon kita lately. Northeast Research Kure IIT Guwahati li rungi dalay. Documents mga zangari kasing ping police li hamsang kawai atam midalay. Aja we pau hiya na ngachang haira na hui gai na tum sai ko rali kamahaya zimik show masasira no.